Assalamu alaykum. Alaykum. Şamdan qanday dostum? İşler yaxşı o'taysin? Yaxşı şükür. Ayqa jo'nadingmi? O'zingizdan bog'bozor bo'lib tur. Ne? Topib kelinchi. Yaxşı dostum. İşine iyilik. Bizden ne xizmat? Подписка bo'lib, kommentariya, like chalib tursanglar bo'ldi. Bo'ldi dostum. Tushunibdi. Al ham biz uchun qo'ldan kelib turgan narsa-da. Bizden ne ketdi? Bo'ldi. İşine iyilik, davay. Bizni Qurshobdagi поворотқа chaqirgan qo'chqorlar tartib berdi. Bu qo'chqorlar 2-3 qo'chqorlar ekan. Ko'kda turadi. Jam jeb o'tadi deydi. Kunda bir chelakdan jam yeydi ekan. 2-3 qo'chqorlar o'zidagi o'tini ayab esamiz. Бардығы bir xil semizген көріп тұрасыздар. Құйрықтары да чоң, аябай чоң эле. 2-3 qo'chqorlarga бұл өте жақсы деп ойлаймын. Qurshobдың поворотында адресі. Кимге жаққан болса, описаниядан номерді алып алсаңыздар болады. Біз жақсырақ тартқанға әрекет қыламыз азыр. Бұл qo'chqorlar 19 баш екен. Өздері көріп тұрасыздар, сойышқа дағы болу береді, урға алғанға да болады. Өте чырайлы. Мен айтқанда фигурасы дағы соның qo'chqorlar екен. 19 баш. Арқадан өздері көріп тұрсыздар, аябай соның qo'chqor екен. Бойы қанша шығышын білмедік, оны есептеп көрген жоқпыз. 13 мың сомнан 15 мың сомға шейін деп айтты. Андан қымбатты да бар. Если оптым алсаңар, мүмкін арзанырақ береді. Описанияға номерін қалдырамын. Чалып байланысыңыздар. Бүгін біз Өзгөн мал базарындабыз. Бүгін 7 июнь базар күні. Обычно понедельник болчу эле, бүгүн базар күнү болуп. Мына өздөрү көрүп тургандай эле базарда чыккан, бирок аябай эле аз. Базарда болгон болушунча тартып аракет кылабыз. Сиздерден болгону комментарий лайк жазып колдоп турсаңыздар чоң жардам болот. Булат 150 миң сомдо 5 жас экен, улага үйүрү полный бар деп гарантия деп айтты. Тартанысы кетіп қалды, шул 150 миң сом деп айтып аткан. Булат азыр бабы алып тур 65 миң сомго. Быштыдан жаңасыга өтөт деп айтты. Өздөрү көрүп тургандай шамдак экен, кичинекей, данектей болуп. $65 миңге бабы болду. Быштыдан жаңасыга өтөт канат. Булат деле 150 миң сом деп эси минип турган. Айтты 5 жасы болуп калган дейт. Минип көргөлө, тишин көргөлө, минсем дагы тишини көрсөм дагы коркуп турабыз азыр. Мындай машинанын тилин айтканда белый жемчуг экен. Өздөрү көрүп тургандай эле. Аппак, же когат деп койгон муну. Когат дейт белый жемчуг деп койсо деле болот. Бул кунаны жакын 60 миң сом деп эси айтат. Буту ол узун экен. Чоңойсо дагы чоңат болгудай. Ушун торат десе керек. Сарыгаш. Билгендер комментарийга жазсаңыздар болот. Торатпы же сарыгашкабы? Же ак бутпу? 95 миңге сатып, ондан 100 миңге кетти. Бул эркек тайларга 62 миң сом бериптир. 62 миң, 63 миң берип 1000 сом талашып алышат экен. $62 миң берип аткан, 65 талаш алышат тургандар 63 миң, биздин алдыда 62 миң берип атат. Бул аты 100 миң сом деп эси айтып турат. 3 жас экен, кетип калды. Сүйлөшпөстөн. Бул тайды 40 миң сом деп эси айтты. Сүйлөшөсүңөр, баасы келишсе. Эркек тай. Бул эркек тайларды 30 миң сомдон деп айтат. 25 миң сомдон базар берген жокпуз дейт. Бүгүн базар жылкылар аябай аз чыккан. Өздөрү көргөндөй эле 25 миң сомдон берди дейт эркек тайлар. 30 миңден.
Бул тайларды 50 миң сомдон деп эс айтат. Байланып турган экөө эркек экен, калгандары ургачы. Баасы келишкен болсо баалашып сатса болот деп эс айтты. Биз жөн эле көрсөтүп кетели бир. Базар кымбат же арзандыгын комментарийга жазсаңыздар болот. Биз арзан же кымбат деп айтыштан алыспыз. 50 миң сомдон. Калтатайдан өтүп калгандар. Ушул кунан экен. 220 миң сомдо айтат. Россиядан келген порода, башкача породадон. Бою 1.65 деп айтты, бирок 1.65 чыгышы мүмкүн. Мен 1.70 менден кичине эле кичине экен. Азар болтабы ака? Бул Россиядан келген ат экен. Чыжалабыз аралашкан болушу мүмкүн. $220 миң сомго аябай сон билбейм, бул кандай порода экен, бирок Россиядан келген деп айтат. Буттарын көрүп турасыздар, жоондугун көрүп турасыздар.